Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waislamu takbiri. Wote kimya. Wote kimya. Tuvuga ngo dusomye mu Baroma 1 ku murongo wa 20 kugeza 27 nta mukristo azajawewe Nijuru. aha rero barakabura uno munsi iki kigo bateguye kirabakwegera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ndashimira uhoraho Imana ugira byose Allah umuremyi w'ijuru n'isi. Amahoro y'imigisha byuke basojirwa n'abahanuzi nawe suri n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imbere ko ntangura ikigwa baramukanije na Mwenyezi Mungu, baramukanije n'Imana mu abantu mwe ufise ubwenge n'ubwenge bukora neza. Ibuye riramutsa ibuye ujuri batije ngo mwaramutse giye kwishura bahungira barafise ko batavyuzi mubaze yagiye impaka ndakubwira n'uburyo bahazunguruka uburyo barisoma n'uburyo bavuga ngo ndakwitavye Mana yanje bagiye mu gitabo c'amashure bavuga gute igitabo c'amashure ya Kisilamu ngira page mwayo page 55 page 55 reka tuhasome yego twebwe ibitabo twarabisomye by'iwacu turabimara iby'abakatolika twarahejeje bakandana basomere mwari havuga gute itegeko ryo kwitabira nuko rikorwa ibyo turisabizi cyane kwitabira tarbia kwitabira itebuye n'isuna naho buto rikorwa n'uburyo bikorwamo labaika ni ukuvuga ngo iryo buye alahuma ni ukuvuga ngo yageze ndangana ngo nakwitabye Imana mu Kirundi reka bimwe mu bishome byabo twebwe hano dusoma ibisobanuye umugabo yatura ijwi umugabo yatura n'ijwi avugira hejuru naho umugore kugira ngo naho umugore we akabukora buhoro nyarutsa naho umugore we akavuga bucece rego bandanya ariko ntwara umwanya wewe ndakwitavye Mana yanje ndakwitavye Mana abuti bayige wewe yatavyumvise ko wageze impaka ubu kugira ngo umunsi yagirise ko wageze impaka ariko birabizi ko yagiye impaka ibyo rero mujye mugenda mubimwango mu gusimana imwe itabyara itorema itagira icyo bisa turayizi ariko ry'imaka ubuye uramukanije naryo uramukanije n'ukuboko k'uburyo kw'Imana bandanye ngiri barinzaniye mbewe bavuga ngo ndakwitavye Mana yanje hajya ngo ukoze ku Mana ahubwo ibintu kuri ahubwo baratinda atabuye yikawa ibyo bikorwa karukuri wapi babanarije yego abaje barufukura bari babonye neza ariko ikintu kimwe kidasanzwe abantu bato bari mu Islamu batazi ariko ko bagirirwa amahirwe bagize musubiri tugatunga amafaranga yo kugura ibitabo tukabona yo kugura ibyuma ngo tubabwire ukuri ugiye kubabwira ikintu batari bazi uyu munsi abagabo bose naho bari mu Burundi utegekwa gusengura impaka kabisa wibaza ngo uraba yiki twagiye mwarimu tugeze muri Qur'ani ya 27 umurongo waho ari Igiswahili ndagusomera Igiswahili yego biri nini umurongo wa 91 havuga gute nageze mwari havuga gute 91 yego aravuga ngo havuga gute bila shaka ataniweka nimeamrishwa ni mwabudu ni kuvuga ngo nategetswe nza musenge Mola muji huyu Imana y'uyu muji wa Maka ni kuvuga ngo Muhammad yategetse gusenga Imana yo mu muji wa Maka. Iyo Mana iba mu gace kamwe, iyo Mana iba ahantu mu gisagara kimwe mu nzu y'Imaka. Iyo Mana jewe utwara utamena sindini nanje iyo Mana yitwa Jehova Kadisayiri yani y'Abisilamu gusa. Iyo Mana utware utamenye ariko ikintu batazi ni kuvuga bategeka ngo buri muntu wese nawe uri mu Burundi ngara gasenga y'Imaka. Uyu munsi harakajagari kadasanzwe kari muri bo ndaje kukerekana umwanya ndagomba sanwe kutubanje igihe nzasigaje iminota 5 utuma sinye rwose simure wenda kono kabeze nukuvuga ngo aba bategekwa ngo unaho uri wese mu gusengura abe Imaka kubera itegeko baba badafise nijya gusenga Imana y'umuji
w'amaka twabisomye. Hanyuma rero kubera ko mwe mwiherereye mutagiye muva niyo muja nimuzi kumenya ngo mbese ibyo bihe byabaye imana kuva ryari byagenze gute twebwe turabibaha turi hano tugirirwa n'amahirwe icyo kibuga niwe mwagitoye Yesu aragucyubahira amina. Jewe nagomba ndabubariza ikibazo nk'akantu kugira ngo uza kuza ntabyibagire akantu ndabona kabuye ikibazo mbaza nimba mu gusenga umuntu wese abwirizwa kuraba impaka abari impaka baca baraba kwande kabisa nta n'umwe mw'isiramu abwirizwa kuraba hejuru mu gusenga baraba Imana uyu munsi twagiye muri Korani igice cyaho cya 6 umurongo wa 70 soma muri Kirundi nta mwanya korera ngira gatandatu kangahe mwarimu? 6 umurongo wa 75 Ibandanya 75 havuga gute? Reka niho nari wahashitse nahageze bambwirire uko niko tweretse Ibrahimu. Hari uwo bita Ibrahimu muraba ariko wewe batongwe Abrahamu umwe ukwizera kwacu guhagazeko ariko igihizo bariyo madanzo bibereka bamweretse iki? Ubwami bw'amajuru n'isi bamweretse ukuvuga ngo ubwami bw'amajuru n'isi kugira ngo abe mubemera badakekeranya abe mu Isilamu badakekeranya nk'abadirisa bamwije wizera babizi neza igihe bwari buhwibiriye hari kugoroba bumwiriye ko akabona inyenyeri yabonye inyenyeri yavuze ati iyi niyo mana yanjye. Aba rero batanabizi babonye Idrisa yubatse umusigiti agaca yishyira ko hejuru hariya nyene n'uruyoya ruyibona acagenda gusa atazi yaja niyo mana y'Abisilamu kurikira gusa birabandanya bavuga gute ubugira kabiri maze kubona ukwezi guserutse acavuga ati iyi niyo mana yanjye. Nibona ku musigiti bashira ku kwezi n'iki ukwezi n'inyenyeri babishira habona kugira ngo n'uruyoya rugire gute rubibone ariko basindaheza araza kuza yitwaze ngo urumva ngo yarigize ubugirankana ngo yari kumwe n'abahakanyi kugira ngo baprofite mu byiyumviro byabo iwe muba yarigize ubugirankana ntibaba babishira habona kugira ngo bigaragare hejuru kabisa. Aho yepfo kandi hamwe navuga abonye izuba riserutse acavuga ati iyi niyo mana yanjye. Uyu munsi mu by'Isilamu nk'akarero mu Burundi bamaze kwicamo 3 bivuye kuri izo mana izo bemera baravuga ati twubatse umusigiti nta nyine dushirako abona bakwanze hakaca aravuga ati aho kucenga turabasumaka ahubwo turabe muzuba kubera ko niyo mana nkuru. Ubu rero hari abasenga baraba muzuba, hari abasenga baraba impaka, hari abasenga muzosha kandi bamurabimenyereza kuko mwese ni muri rutazima mudahindutse na Muhammad baramupinga abo bagabo none ko jewe nabisomye Idrisa na Korani nemera iki? Ibyo bintu by'amanyanga nakubwiye inzo kujyana yamwiherereye kandi mwarimu uzirabahemba bamuze ngo nicyo dusenga ibintu bitatu ariko bibonetse waho reka we n'ibitekerezo ibarindanirize turanyanya inyuma karahinda. Aha rero akure mu mutwe mu bakristo ariko ikintu rero yavuze ngo ibintu byinshi twizera n'ibindi ndagomba kubwiye mushyiramo mwenyewe muri ndabara umwe ng'amajine isi y'amadayimoni ku paje 34 nibaza ko nawe twasoma cyane kuko aho tuzohasoma hari amajambo avuga ngo hari uburyo abasilamu bateragira imizimu ni ukuvuga ngo bakaba batunze imizimu uyu mwana kayo bafise mu nzu kapfuye ngo ni umwisilamu so batunga avuga gute alimwengu wa majini nguco hejuru icyo rero ufise reka ndagisome paje turane utari nazama jambo gusubindi na hatuze barisomera paje ngo haraza havuga gute wese waruri navuzi ibyabaye ngaha navuze paje y'icumi 34 paje ya 34 ndazama jambo bivuga gute nahageze mwarimu 34 namuna ya kumupandikiza muzimu uburyo ateragira imizimu uyu wewe Islam
ngira uburyo bateragira imizigo uzoze gusabiriza rero twebwe mushinga ryose n'isubindi tubwirwa ngo uhora witeguye kwishyura umuntu wese akubagije inyandiko y'ibyizigiro biri muri wewe ayo majambo yashyirwa muri petero ya mbere 3:15 ntabyo bari bazi twebwe rero nta kintu tuzozana muri bibiliya ngo kitunanire kwishyura hariho amajambo rero akurikira muri kijya gice batanze murareba igice cyaho cya mbere tugeze ku mirongo 24 aho nari gusigura umurongo umwe wa 24 banda nkavuga gute reka ndamusomere hacavuga igice kuri abo bantu nicyo cyatumye Imana ibaheba nicyo cyatumye Imana ibiheza ngo bakore ibiteye isoni bakore ibiteye isoni bumvirize imitima yabo yifuza mwere waheze ikigwa kiri hano Abaroma 1:27 kwishinze iyo nyandiko nta mukirisi urubazoja hehe n'ijuru wategeza kudefanda iyo nyandiko kugira mu gitabo cyanyu yisubiremo reka ndayisubiremo ntagaze gutamba agasimbo hano inyandiko iramubwira iti kuko ibitaboneka byayo ubushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kurema kw'isi bimenyekanishwa n'ibyaremye jewe ndazi yuko abakirisi bose bari aha baravye ibintu Imana yaremye bose baremeza ko Imana ihari nibyo sivyo komera abashera yo nahoze gutamba agasimbo hano kugira ngo niragira icyo bireguza ibyo ngo biruko mwabimenye kugira ngo muzogira icyo mwireguza kuko bamenye Imana ntibayobane nk'Imana aha rero hari ikigwa rero abo rero bamenye Imana hama ntibayubaha nk'Imana ibi baranga bimeze gute mbega ninde nande mbega iherezo ryabo n'irihe kweli hari ikigwa ikibazo ntibatahuye ikigwa reka nuko ngira gusa komeza harabandanya ntibayishime uno musi abakirisi bashimye Imana ari bangahe bana nta n'umwe umwe wese asitaye si Yesu ashimwe ngo Yesu ashimwe siko muvuga ivyo mwarimu yabibabwiye ntibavyumviye Yesu ashimwe mwebwe mushimye Imana eka gira abantu ko ntibatirize baje mu muriro ariko bacitse biyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge ikiri umwiza ibaze gushika bivuze ngo ushimuni muratari Imana ubucitse iki imburabwenge none abakirisi mushima Yesu gusa kweli bandanya biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba byari ntibahimbaje Pasika ntibahimbaje Pasika mwese y'ugupfa n'ukuzuka kwande turakusenga we Yesu we Mana yanje ntaravuga ibyo none wasenga Imana ipfa wumva bazarugamika bw'ijuru ni mu muriro si mu muriro kweli komeza harabandanya icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa bagaca basenga iki ibishushanyo uno munsi ntugenda ahantu hari Mariya bumve mu ibumba ngo dusabire twebwe abono kandi ari beto ngo umuntu munsi tuzopfa umuntu nagenda imbere y'umusaraba ibicumuro byanjye nibyo byakwishe kandi ari ububaho aba badivantiste umusaraba wabo ugizwe n'umuriro kweli saba nyene ni umusaraba n'imbeya z'umuriro reka rero nkwereke iki umusaraba uvuga rero turaba bemereye ko bazoja mu ijuru bibiri twigisha iki paji y'amajana 213 paji y'amajana 213 iyo yero koze ko hejuru ndayifise mwarimu amajana 213 bwira abantu kuri magana 213 mukurikirane neza mugaruke kudutambira agasimbo umusaraba abakristo mukuri nibakoresha umusaraba mu gusenga nije nabyanditse ibyo abakristo mukuri nibakoresha umusaraba mu kugira gute mu gusenga icyo si ibitabo byanyu mwiyandikiye gaye umusaraba umaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma kera none amadini y'ikinyoma umubare wazoja mw'ijuru wapi bandanya kera uwo musaraba wakoresha mu byo gusenga ibidukikije umusaraba kuva kera wakoresha mu gusenga ibidukikije nicyo gituma ubukristo bwatanguye imbere ya Yesu uzosanga burangwa n'ivi n'umusaraba mu bitabo biriyo no mu mihamuro y'abapagani umusaraba ukoresha mu mihamuro y'abapagani icyo gitabo ni icy'abakristo icyo twacyanditse wapi bandanya mu mihamuro y'abapagani ijyanye n'iby'igitsina ngo mu mihamuro y'abapagani ijyanye n'iby'ibitsina no bakoresha iki umusaraba
abakristo batanguye gukoresha umusaraba haciye imyaka 300 yezu avuye ku isi. Yezu avuye ku isi niyo mwaciye mwifondera ikintu kijanye n'iki n'umusaraba. Ubu tubwizanye ukuri, Yesu yarigeze yinjira ahantu hari umusaraba? Yesu yarigeze yinjira ahantu hamanitse umusaraba bagiye gusenga kwe? Wapi? Niba mutara mu muriro komeza. Tubandanye. Harabandanya. Yego. Niho yarashinze ko umusaraba uri ikimenyetso kiranga abakristo. Yego n'ukuri. Icyo kimenyetso cyari gifite intumbero yo gutuma abapagani bahurumbira ubukristo babahendesha umusaraba. Kumbe ni ubupagani. Ariko umusaraba nta sano na rimwe ufitaniye na Yezu Kristo. Nta sano na rimwe ufitaniye nande? Na Yezu. None ibyo tubisomye mu bitabo by'abakristo. Ucurire umusaraba wa Isilamu. Utanga kuzana ikimaka. Wapi? Ingorane. Uyu wo byanke ntabwo wo byanka. Ingorane kabisa. Sasa mwarimu, ndio twabije tuba turabwira ati subira muri Bibiliya. Kabisa. Subira muri Bibiliya. Niyo ndi. Ego n'ukuri. Tubandanye inyandiko. Bandanya. Reka n'inyandiko tubandanye babwira iti icyubahiro cy'Imana ko baragikaba ngo basengere igishushanyo bisa n'umuntu apfa. Ego. N'iby'iriguruka. N'iby'irigenda amaguru ane. N'iby'irikwega inda hasi. Badugezaho abanyene ba Adventiste bivuye kwa Elena White ya ntumwakazi yabo y'Abadiventiste b'umunsi w'indwi y'umukecu baca baratubwira mu bantu abaribo n'ingene bazoja mu muriro. Abo b'ivyo bigirwamana baranabavuga baribo. Reka tubarizere nawe White mwarimu wawe intumwa yiwawe, ariko uze ngaho utambaga sirimo ngaha paji ya 33 abantu b'igirwamana ni bande? Inyandiko y'abandanye babwira iti mu gitabo cya Elena White ivyizigiro bihambaye kwiherezo abakristo benshi baretse urugero rw'amategeko y'idini bareza bagira amasezerano amwe hagati y'idini rya gikristo n'ubupagani. Icyo sinebwe nibo igitabo sinebwe sicanye simizikira n'abasenga ibishushanyo bishimagiza ngo barahindutse ngo naho kubaturesha ngo barakikijwe bafatanya n'ishengero ariko ntibigeze babwirira imigenzo yo kubisenga, yo gusenga ibyo bigirwamana. mugabe ibyasengwa nibyo byahindutse. noneho biba ibishushanyo bya Yezu na Mariya n'abandi banyacyubahiro bapfuye. Uyu mwambiro mubi rindira cyane ngo abayisilamu bari baja mu mizimu. Marayika yadusigura ingene imizimu yinjira mu bantu, waca ngo turavyemera ingene imizimu imeze. Kuko bazanye imizimu bakayisenga ni abanyene nose abantu bari karaduha kweri. Uravyumva kabisa. Iyo mizimu rero nico cyandikire ngo yazutse mu bapfu. ari Pasika n'abari muzimu umukama ntaki uwo mukama zuka iyo tutse wapfuye witwa mwisi umuzimu. none umuzimu n'umusenga Yesu yarazutse nabo none abasenga imizimu ni twebwe cyane n'imwe nabo bazogwa mu muriro. komeza uyo mwambiro mubi rero mwebwe mufise wo gusenga amashusho umaze kwinjira mu ishengero ntabwo ari mu musigiti wabandanije igikorwa cyawo cy'ubwononi. icyo gikorwa cy'ubwononi n'ubu kirawubandanyije ni ubutumwa bwa Elena White inyuma yanyu. ariko inyigisho ziri inyuma Waislamu takbir. Allahu akbar. None aturondera kwiki abasha n'inzigo wehangayika ubuhangana n'ibyawe oyo cyangenda buri cyanga. Sasa ibyo rero biri wabo kweri bandanya rero muri bikimana bize ko basenga ibishushanyo rero harabandanya yego naho mubandanya muhumviriza ibyo bishushanyo nyene kweri kabisa. nicyo cyatumye Imana ibaheba. abo rero Imana yagize gute? yarabahevye. yemwe abantu Imana yahevye yobashira mu ijuru nabo mu muriro. none abo baba mu muriro kweri karabaye. Imana yabagiye ngo ndabahevye kweri igisiga ariko izobashiraho mu muza kwibera naho ni mu muriro Imana yahevye kweri kabisa. nuko bimeze ngo bakore ibiteye isoni bumviriza imitima yabo yifuza bona n'imibiri yabo n'imibiri yanyu Imana yondonye byaraheze kuko ukuri kw'Imana bagukavye inyoma igerezaho ukuri kw'Imana bagukavye iki ibintu acaza kwibuye w'Abayisilamu wosenga Imana ngo yitwa ngo ibuye ngo aricongere ngo tarubiya ngo labaika rahuma labaika la sharika ingorane ugira nta n'ivyuma jewe tanguye kubivuga ndenze Ethiopia
harabitamika tugeze urinda gushika imaka uri kuranira hazora imana rugira byose ugiye kugira umutambagiro mutagatifu ntabwo bigiye ushikira ibuye ibuye riri mu nkingi y'umusigiti wa Kaba sinibuye basenga abantu baca badati none ngo ko bose bimaka ngo baca barabahe acarabesha ngo abayisilamu ngo basenga barabi basenga ngo barabi uranye ku musigiti mutarabahamye uzotwere wabanje niba udanza guhumuriyoni kugira bapime kibra barabiki ndavyatsi nimbo zubwenge arabizi cya kibra acaraba ngo dufishe gusenga turaba si twebwe uturire musaya Zaburi ijana turi umunani kabiri inyandiko igira iti igira ngo iki ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera kakurye natwe turasenga twerekeye urusengero rwacu kwera uwo ni Dawudi ni wiyahure nawe imukubiti iyahure sasa cyaraza ati twe gusenga ibuye umuntu we naze hano mwari ngo hano cyamwitangurira 2:8 w'icumi nyarusanari igitabo cyitangurira 2:8 w'icumi nakubwiye ibuye ni sicyo gusenga riri ku ruhome kweli ku musigiti kwa Kaba yakibra kwa twese turabimaka imaka naho ni hagati mwisi icyo twita centre de gravité de la terre imaka nari ndege cyo mu kirere nicyo bituma imaka ari hagati abariyo barabagucya abariyo bakarabuku twa turi mu Burundi turaba Northwest kugira dutumeze uburanga ku musigiti ngirana w'imaka abimaka rero twese usanga ari umuzi duki kukinzu nyeranda imaka irimo rino buye mwipende sobara riyandi inyandikira n'ibiti Yakobo Bersheba agenda tumbere yiharana shika hano harara Yakobo jana kuko izuba ryari ricokeye yabiriwe mu mabuye yaharagisegura yemwe Yakobo yagiseguje ajama hano arasinzira arotaho n'icuri ubwo nyene ajamye bacarotaho n'icurizo gishinze kiduga gishinzwe hasi umutwe wacu ugashika mw'ijuru uvuye kuri ryabuye hajyamye ukaduga gushika mw'ijuru nicyo bituma hajya imaka bavuga yo gusenza ishengesho intebe y'inganji uhoraho iri hejuru y'imaka abona abamarayika b'Imana bakiduga ko bakimanuka acabona abamarayika b'Imana bakimanuka ko baduga bamanuka kandi uhoraho yarahagaze hejuru yacyo aramubwira ati Nora Imana ya Aburahamu sokuru Imana ya Isaka kabisa igihugu cyanye neza kiguha yiruka kwijyanzira Kaba yubatswe na Aburahamu n'umuhungu we Ishimayeli rijya buyekereje mu mpemu mwene urubyaro rwawe kandi urubyaro rwawe ruzengana n'umukungu wo hasi rusagara n'iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko kandi muri wowe ni urubyaro rwawe n'imiryango yawe yose yo mw'isi zohere kumugisha ujya kurundi ni umugisha wose wo mw'isi kandi rero ndi kumwe nawe umwisira muri yongera amafaranga mutango yakuye kuzigama uzoja hose ati nzo kuzigama uzoja hose nzo kugarukana muri iki gihugu kandi nzona kugarukana muri kino gihugu kuko nazokureka nagukurayo ibyo nakubwirisi nagukora ibyo mubariye nyarutsa mwari mwenye ni muto Yakobo arikango aravuga Yakobo arikango aravuga ati nukuri uhoraho nawe umurya ko bavuga nukuri uhoraho ati nukuri uhoraho araha hantu uyu ninde Yakobo ujyana muri koti hano ngo abayisiramu basengeki nanjye sinarinda bizi nawe waruzi ko maka burya ari Imana iri Yakobo aratinya twajya twihute mwarimu 22 niribuye shinza kwingingi nicyo gituma n'imaka riri mu nkingi niribuye shinza kwingingi ritora inzu y'Imana bayisilamu takibiru wiyahure wabizanira iki wajya gukinira uta amateka yigabuye umwe ryazananye mu kweri wa milifa nyene yasomye muri paja 75 paja 75 yari yamenye ivyari byo inasema mwalimu wangu avuga ngo iki paja 77 iribuye rero ni katika mawe ya peponi iribuye ryavuye mu ijuru nako ryamumbiwe ku isi pana katika ardhini kitu kingine na kindi kintu ubuntu kiri ku isi kilichotoka peponi kikietule imelte chavuye mu ijuru isipokuwa hilo jiwe kiretse rigabuye nyine riri maka takibiru kiri ryavuye mu ijuru kweli kabisa ariko wihenze ukarisenga uzogwa mu muri kweli
n'umusilamu yorisenga azogwa mu muriro sasa nariribuye sindaheze ibuye itanguriro 15 ndacyaryo munyenga reka nawe ibindi yavuze kwanza ko nabihari amapiro menga ntiri kwiravuga neza nayisenge 14 itanguriro yarutsa itangure 14 inyandiko iramubwira iti iribuye we rirakomeye uribona uko naho nahageze yakobo ashinga inkingi y'ibuye ahavuganiye nayo ahavuganiye n'Imana shingiro nkingi yakobo ngaha ayisuka kwishikanwa ry'ibiturire sishira kwishikanwa rero ayisuka ko n'amavuta ya Elayo mu ndindire abayisilamu batubonye ibuye tuvuga ngo rabayika tuhimbaza uhoraho Imana bigira byose yakobo nawe acahita amavuta yande ayisuka ko amavuta ya Elayo ababirwa baratemberera bakora ibitangaza bikomeye yakobo acasuka kuki kwibuye acagira gute harabandanya ayasuka ko amavuta ya Elayo yego ati aho hantu Imana ivuganiye nawe yakobo arikasuka amazi ya Elayo kwibuye yakobo ahita Beteli yakobo acahita Beteli kweli bavi Beteli baragenda barishigaje ndawe aho mbuzi Beteli gisigura iki Beteli igereza Beteli n'inzu y'Imana ntawe n'abakristo babivuze hariya bagutanze kubivuga kweli kabisa igire hajya kweli kumbe hano hari ryabuye hari inzu y'iki y'Imana nicyo gituma twebwe abayisilamu tugenda mu gihe gisagara ceranda c'Imaka kuko hari inzu y'iki y'Imana hakaba n'ibuye ryavuye hehe mw'ijuru tubonye ubwo bukuru bw'Imana tugaca dukora umutambagiro mutagatifu tuzunguruka irya nzu turinaza uhoraho Imana rugira byose yaremye ijuru ikarema n'iribuye cyangwa inyenyeri n'ukwezi inyenyeri gacamo inyenyeri n'ukwezi ngo turabisenga yego kabisa umuyisilamu yose n'inyenyeri n'ukwezi ubazoca mu muriro hatayo nayumvirize ni nacyo gituma twebwe abayisilamu si imisigiti yose dushira ku inyenyeri kandi si abayisilamu ngo baratandukanye uwawe watuyenjeniyeri ushireko ni gisharizo cyo gutapishurwe hajya nta kamaro bimaze inasema haya ngo baratandukanye yego na katika alama zake mbona mu bimenyetso by'uhoraho Imana bigira byose na uongo wake Mwenyezi Mungu ni huku kupatikana usiku na mchana kubona kijoro n'umutaga na jua na mwezi n'izuba n'ukwezi basi musilisujudie jua wala mwezi n'abayisilamu mwe Imana muri Korani iti ntimwigere mwubamira inyenyeri cyangwa ukwezi kubera ikintu tubishyirako itanguriro 1:15 cyo yicarira itanguriro 1:15 yego inyandikira mubwira iti haruguru gato yego 1:15 kandi ibi byakavye mwitazanure yego z'ijoro vyo kwa kirisi biba kuno imani ya mivyaka bibiri binini chaka kinini yacho kuno cyo kuganza umurango yego chaka gitoya cyo kuganza ijoro yego inyenyeri imani bishira mwitazanure y'ijuru kugira ngo vya kirisi biganza umurango n'ijoro bitandukanye umuco n'umwiza imani ibona ko ari vyiza hemye ibintu Imana yabonye ko ari vyiza ishushanije inzu bagashirako ariko ntagasenze hari icyaha nakoraga yeka wayisilamu takibiri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar no musi n'amatagipimo cy'umutima yicaye soma bazanye barapfa atabarapfa kabisa ego nukuri gumye umvise umwarimu nani gumye mutima kadogo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Yesu ashimwe aneze Imana iramugisha iti usome mu Roma 1:20 kugeza 27 ngo nta mukristo n'umwe wese mw'ijuru noneho hantu niko havuga oya bari muri hano yigeze asoma ngo nta mukristo wese mw'ijuru asoma aho hantu kubwira abantu ibikingaha wema murazana ngo Yesu ngo baramusenga Yesu ni igishushanyo soma abantu mbanze cha Abaroma 1:20 ugeze mu 20 nicaho umutoma jamani ati uvuga gute ukugabitanya kwabo mw'isi mw'isi aha turitwa gute mw'isi side none ego aha bisa mu bice hitwa gute mw'isi unaona mw'icyo oya iyi nkuru ikiravugwa yo ngaha mu Baroma
twisa mu gitabo cya Matayo no kwigisha Bibiliya ntacyo nuko akunda usigari kamwe ko dendi mwarimu ibyo namwe abikoze warize Matayo 24 somera mutatu nibigwa ko hapo Matayo iyi nkuru kwa karavuga hano aho mu isi batigeze bakizwa yabirukije amateka y'ibyabaye soma wumve Matayo 24 itatu nini haranditswe avuga gute itatu nini yego mu gitabo cy'Imana Bibiliya yego some kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa mwabigisha banje mwe uko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu uko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwateye umwuzure utaratera niko bari bameze bararya baranywa bararongora barashingira yego bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato yego ntibagira icyo bamenya imbere y'umwuzure sibyo uko bakora 19:5 itanguriro 19:5 niko bakora mbere y'uko umwuzure uba n'ibindi bakoze mu Rwanda ku isi bizokorwa nibyo bakora 19:5 itanguriro 19:5 itanguriro iyi nguri kuri mu barama wazanye ni nuko bakaributsa abantu bo mu isi ngo batirinde soma Natamarani sati yego umutima w'amajambo yego abamarayika bashika i Sodomu gatanu bahamagara Loti baramubaza abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe basohore tubonone gatandatu Loti arasohoka aja aho bari ku muryango yego akinga urugi inyuma yiwe arabwira ati bene data ndabinginze mukore icyaha kingana gityo ndabwiza ukuri abadive bari gishika baborobora oya warasoka ndambika ibintu utazi abadive ntibasha kwigisha ko nk'iryo uko usanga mu cyo kuva 200 hava ngo ntugasamba ne dore inyigisho z'abadive n'utarubizi ndizo nababa kisubigisha abantu ngo basambane bari ngaga yene ntabwo kisubigisha yigisha ngo bagirene basambane ariko abo basambana ni mu Islamu kuko umusambanyi wa mbere ni Muhammad hari andabitana uko niko bimeze izo nyigisho yakuru umutoki na goro mwigisha nyamanza nakuru umuti mwarimu bibavuze nuko rero inyigisho za Bibiliya zirabuzanya kwirane gusambana umugabo ku mugabo abiko no bambere 6 ariko rino bambere 6 kirazagazirizwa yaruta 9 yego numuzi yuko abangitanya batazora kugana iby'Imana nimuzi kabangikanya basenga mabuye na Idirisa batazora kugana iby'Imana uko kwese hano nimuzimire abashakanye cyangwa basenga igigwamana cyangwa basambanyi yego cyangwa abagabo bendwa cyangwa abagabo babikorana cyangwa ibisuma cyangwa abifuza cyangwa borwa cyangwa abatukana cyangwa abanyazi ntibazora kurwanya iby'Imana abo bose bakoze neza mu ngambi y'Imana izo nizo nyigisho z'ubukristo wumva wari ubizwe guto ikintu bwabitanye usanga cyitwa irishadu page 14 na 16 ivuga yuko igemuga murongoye ahatarongorwa mu cyo mudakoga biganira abasida bisiramu rero warubizi wewe nukuvuga muri make mu byumba mu bitarure nukuvuga ngo mu Kristo kirazira umugabo arongora uwundi cyangwa arongora uwundi ibigisha bibigishije mu byumba kubijanye nawe nibuye ngo yakabora abonye ibuye ngo yicuriza baramarika bari buruka bagirane ngo bonge abaturuka siko yagonze yagatumira mbega iri rero nakibabwira ibuye usanga mu gitabo cyitwa Suratul igitabo cya 11 kuri page 97 havuga hati imaka ndako gusanga hagera basenga Imana nyinshi mu madashimo bitandatu ariko mu mbona baza kwashika hasi Imana yitwa Hubari niyo Imana yitwa Hubari hariho n'izindi Imana zibiri yitwa Isafu hamwe n'iyindi yitwa Naila izo Mana yitwa Isafu yitwa Naila ngo zararongoranye zicika ibuye iryo rero ngo bisamagirane basenga bugumaramu turwasaka tele museti tane cyanditswe turasa aha basoni
Anaandika ati maelezo kwenye maelezo akagute hadithi hii ati uyu mugani inatufahamisha kuwa endapo tumeonyesha yuko mtu anashindwa kulifikia jiwe jeusi unasema imaka agiye kujya yejirabura nishirana mbere mungu akizani mbere kwa sababu ya watu atukubana wali leshi anayolizunguka ni wengi baba alizunguka ni leshi kubona kabongera basi inaruhusiwa kuligusa nawe badala basi inaruhusiwa kuligusa jiwe lile ati ndio kukaa kwenye mwe wa fimbo ati ulikose kwingoni kisha akaibusi hiyo fimbo ukubona ili kunagushika mlikoreko ubakuwa wameacha na kuabudu miungu mingi ati wao kusengimana nyinshi na katika zama za rehia ya Uislamu ndio kubifahamu ushtimaka waliamini kuwa masanamu hata Uislamu walizera masanamu wala Kristo yenu oya na wala Muhammad ni Mwarabu ambaye aliungwa kwa mawe alizobimana tataja arunzo ni mawe yalikunguzi kama mabuye abona Kristo manuka kuendelee kuwa na nguvu na uwezo wa kuwapa faida wanadamu baba tukize mepa misenzo baha inyungu ibera bara basenze tulirare iyo riva byakozwe n'intumwa 19:35 zane byanditswe byakozwe bamuco na gatanu naam harani sati handitse gute umwanditsi ariwe mukuru w'igisagara amaze guheza ishengero arabarira ati abwira gute abagabo b'Abanyefeso mbega hariho umuntu atazi yuko igisagara cy'Abanyefeso n'umunsi muri Efeso ni muri Siriya hemanuka aricyo kizigama ingoro y'igitabo cy'Imanakazi ihambaye Imanakazi ihambaye manuka ariyo Arutemi aricyo gishushanyo cyakorotse igishushanyo cyakorotse kiva mu ijuru kumbe cyakorotse ijuru ryagwemo n'irihe mukuru wa minisitiri w'intebe ya kabiri Desa Truwa Sarjanditswe ucumbire ridakoze rite paje Desa Truwa Sarjanditswe mwari majana 203 yego na mwari ijuru ryagwemo n'irihe Wasa mwari mu titre pepe wa Islamu ijuru ry'Islamu ryagwemo iko chini ya miguu ya maguru y'abagore Ushakwishimuzanye kivuga ngo abakristo bakoza n'ijuru cyane mundabe mwarufukuye mwarimo amino chabuga ngo abakristo bagirande ngabangika Yesu yavuze suko yavuze kubasanga na Yesu mubesu uri muzuka sibyo suko yavuze jengo madalaki binabisa magirane basenga nzanire bindatse ngaho femiseni kalituwa maelezo Qur'an Jeri leta mambo hapa. Metrua shirira. Ebere na gatano. Jako akuna senga Yesu. Musenga musenga. Rotumara bivanga bintu cyane. Ndamira femiseni kalituwa maelezo. Femiseni kalituwa maelezo. Na hagati mwalimu. Yego. Buri cyane kabo cyaba giteye amakenga ari Qur'an. Handi sati. Handi sabute. Wala. Ibida isamuri komoke. Ego kwa ujinga wao nguvu kabara wako bakurikiye wakuabudu chungu ya miungu Imana nyinshi walikuwa baadhi yao umarevise muriro wakiona chochote kile kikawapendeza na wao na kibaza kibanezere babizi kuri abantu nidazile tirayagana basidana sinoni nibasikana baito ingana bara n'ingati kabuna ibanezereze dagenda gute kukiya bodo icyo cyose kibanezeze cyagise abo nyiri banezeze acha mzee wakiona bawenyimuye bibanezere bavuga bati Allahu akbar ukuri kudarimeze manuka hata ndazi nuko baba birindazi hata ndazi nuko baba birindazi hata ndazi niliyo kwa sura nzuri baba ndio anaweza neza watu walisenga Allahu akbar Nikubatuzanya kweke ninazana tuzanya kivugango abakristo nibaboda n'ijuru yodukeneye hano kutuna zikanzu bazumaje amakoti bayibuze wowe nakuza gutukana zana inyandiko abakristo nibaboda n'ijuru cyo dukeneye ni wowe gutukana
mwalimu Naam. tugire n'inyandiko amidu yaguze kugerageza sinarwa ko nibiri yaje gusamaza abantu genda kurikirana amidu gusa no ushaka sibyo yavuze ngo gusenga Yesu umuzuka ndabiri imisingi ngaho imisingi y'amashuri aho nyene imisingi sawa ndabira kuri kanisenyi mbega bisa mu basenga iki abamenyi b'abanyarwanda byo banditse basobanura inyandiko utagiye sobanukirwa 45 imisingi migari ishingiye ku idini y'ubusa ku madini y'ubushiya zana mwarimu aya ni sati kuri a yego arashiya abashiya abasaba isilamu ga yego zana bemera imana umbuza musomaji erega abana bashiya nibo bamumvirize ibyo mbidaje kuvuga nka byarazi soma abashiya bemera imana ni mutagatifu bariko barigisha abantu ngo bemera imana imwe mutagatifu n'ubumwe bwayo manuka ariko bo hari iyindi myitwarire yibangikanya bagari imyemerere ariko we barafise iyindi myemerere yo kubangikanya imana manuka bo basaba abandi bagaragu abandi abantu batari imana abantu basenga ubwa mbere uwa mbere ninde cyane byanditswe nyene yewe Useni uwa mbere yitwa Useni unabisa mu basenga na yewe Zainabu basenga mu kwa Zainabu haro basinda ruguru bari batatu yewe Ari basenga witwa Ari yewe Useni wari mu bantu basigiye idini n'utwa Useni na yewe Zainabu basenga mu kwa inde Zainabu nabyo basenga umugore basenga kwa Mariya oya wowe wagekana na butazi cyamiso ni bagoda mwijuru kwenya niko muharone mwarimu reka twigire turabe inyandiko zivuga ugiye kureba inyandiko nuko zivuga ndabira muri Qur'ani 6:41 sibyo gusa basenga bose n'indi basenga 6:41 mu sobanuro 6:41 haya ni sati hanze gute 40 hawa wanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo pagani bicho gihe walikuwa afadhali pagani basenga mabuye b'abarabu sibyo n'abasenga indazi bari kamitende manuka katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mungu kwenda kuwasha Imana kuliko hao Waislamu wa zama hizi wiki gihe wanaomba mizimu basenga mizimu makaburi basenga na majini siko hagati ya mwebwe musenga imizimu mukamusuna pagani bakeya tukiwe ndebe Yesu oya namwise ngo umuzuka ndabeka bana basenga ndabira misingi hari nyine unzani ibyanzu kutaja rugere n'urwe mbega babisa mu basenga bande inanirwi usomere kuri inanirwi kuri abashira mubona hano ebibasha mu mitwe nawe mwabuze byohe bagomba kumenya ibyihishe ari ukuri kwaba imamu babo gusa kwabajya babasengesha gusa bayidirisa n'umwamyesengesha bakare manuka intumwa nakuri naguke ko kuvuga kubyihishe no kubera ibyo bamwe bavuga no kubera bino bavuga muri bo abo bayimamu abo basengesha b'Isilamu hajya abo bayimamu babo kuri Omari Idrisa hamwe na Isa hamwe na Hamidu ari imana yabo ubarizo mana z'abayisilamu iyo nyandiko niyo cyane sibyo hakurya basenga Yesu ibyo byumva basenga Yesu wasenga wewe hano Mose senga wewe urahendamo ibintu binani na kabiri Qur'ani inani na kabiri mu bisobanuro 7:82 maelezo mu gitabo cyabo giteye amakenga aricyo koro mwari munyarutsa 2:8 Qur'ani maelezo aranisati haya mambo yakiahela nirugana n'ibyituwe amiriza mutamada mushoboye tusitafute kuyajua nimuze muronda ubusobanuro bwabo heri umunsi hakika yake ubusobanuro bwabyo itajulikana huko uzomenyekaniriyo
hapa ni kuamini. Hakusema no kwizera gusa. Ashikagisa muhende wagiye maka ngo yazunguruka. Yazunguka cyane. Ndekwe kana Muhammad witwa muhora yabone kazungukibu ariko yazunguruka. Amaze kuzunguruka. Noneho amaze kuzunguruka bamanaka kuzunguruka. Nugusoma ibyo amaze ati kwe tukasoma iburi. Ngo nabonye Muhammad agezerane ariko ararisoma ikagirane ndararisoma cyane. Allahu Akbar. Hii ndio tunakiye. Watu utamena. Mwalimu ndio. Turarerera muri mukore mwaminifu. Gatatu kane ingura gatandatu yaciye. Tumubaze. Urinda gukora ikintu. Paje sotaniseni yo satrant. Satrant. Ile yakatumia kane. Haya ni sati. Anisemute Jiwa jeusi. Jiwa jeusi. Naam. Ni kuona kulia ya Mwenyezi Mungu. Ni kuona kuibuka kuimana. Katika ardhi hata kuisi basi atakayeligusa nukumisa ambazo likorako basi kafungamana na Mwenyezi Mungu. Azoikutanije nini? Ni imana. Ikibazo niki mbeidirisa weko walikozeko abandi ni balikoreko yifatanije nande wali wafatanije n'Imana wifatanije na shetani uko niko bimeze. Mwalimu nataka wewe Yakobo yarukanije nini? Niba yari kubirane ukubanikanya genda mu amashuri ya Qur'an tanaga tarafiyero samari tanaga niyo nigenzo kwa imaka igihe bazunguka bamusanije ubuye uganda gusanga utaraza bari na mutabazunguka bahemye banasambana ko ukarembe abazunguka agahera kwibigiramo nisabaza kuzunguka kwibigiramo ubwo inzu akayishira ibumoso bwe agashira inzu ibumoso agakura umwitoro ku rutugu rwe rw'iburyo manuka agayihuta imizenguruko itatu ya mbere imizenguruko ya mbere naho mu mizenguruko ine iheruka agatambuka bisanzwe kandi mu rugo aringaniye n'ibuye na Yakubu uko abatumanye n'ibyo bugira abanyasamari aho akanarisoma ibe ryirabura yaca risoma igiye kurikoraho no kurisoma ariko akarisoma agerekeza akaboko hivi akavuga ngo Allahu Akbar kumbe kuvuga ibyo gusana ubwigwamana wese ashime wa barakatuh. Ikiba kivakurya Abaroma 1:27 na mukristo azoja mwijuru. Nigeze ndefana ko Kristo azoja mwijuru. wapi Ina yankweche narindiri ababwira igitoto bazoja mwijuru mpaka kuzuruhanira umushatsi. ingorane gusa. Mwari munaze dufite iminota 10. Iminota 10 ni hari igice cya gatatu. Safi. Karibu ustad. Ahlan wa sahlan. Naam, ama naratanga abanyekite jenizere ko abari ngabo bose barabisubiye kandi bafite amaso ko n'amatwi barayafishe kandi nimwe abajiji mwebwe abajiji mukanya baraza kuyibona mukanya ndatanguye kweli rero kugenda ndatanguye rero mwarimo naam jenda rizi yuko mujaza gukosora muri Idrisa wamukosora yazenga ishabu n'imwidogo inzigo nyinshi gusa ariko nyinisa ibituzi byinshi omega n'umuntu wo kuragira inka wayangitse omega n'umuntu wa kabisa niba taka dufise jenda tunze inka ngozo kwa kati ko kuragira kweli wagira inka kabisa tukana kweli kwa kazi kabisa kuragira twagera mwarimu naam bamwigishe kweli kandi jana abo narasubiyemo abakristo nibo basenga imizi mu kubera ikinarimo ndio reka nibariza babisubwenge kweli yamwe abamera ko Yesu yapfuye amaboko hejuru ababyemera yarapfuye abamera ko Yesu ari Imana amaboko hejuru kuna musanyiki umuzimu
15 kugeza 16. inyandiko igira iti mwirinda bigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama. Uyu ni Yesu yariko yigisha abwira abigishwa 12 duti irinde abagira abaco n'Imana b'ikinyoma baza kuri mwebwe bameze nk'intama ariko imbere y'amabingira y'inkazi, ariko imbere n'imbingira z'inkazi muzobamenyera ku byo bama. Yesu ati muzongera kubyo bama. twebwe natwe kugira ngo tubone n'abakristo atangari bw'ijuru bazojamo. Uvuye umukristo duca dutanga isomo icyanditswe mu Baroma 4:20 kubera Yesu yavuze duti tuzongera kubyo bama. mu Baroma tuvuga duti abasenga ibigirwamana bagasenga Imana mu Imana itariyo, abo ni bagoze bagore bw'Imana. dusanga abakristo basenga Imana zingahe? Zitatu. Data na Mwana Mutima Mweranda. tuvuga duti bamaze gusenga Imana zitatu baca bagaruka basenga n'Imana ye basenga umuti mo ari we Yesu. naam Ataraga muri gitabo cya Mkweli wa Miniku kweli ninakujayo ati juu y'Abisilamu bakura ku bagore cyangwa ikibazo ni mu mutwe. ikibazo ni mu mutwe. Ntabwo juu y'Abisilamu ni ku bagore. Hadithi yasobanutse isome. Hadithi inasema pepo ati ijuru iko chini, ati lili hasi, chini ya miguu ya kina mama. ati ijuru lili munsi y'amaguru Yi inaendelea kwa tabu za uzazi, kubera umubabaro hamwe n'ubururu ababyeyi babagira ndiyo na malezi ya watoto. na kuja guhangaika mukurera abana. Basi ubwo rero wasifikiri kuwa Mwenyezi Mungu kawasahau. ababyeyi nibigire yuko Imana yabibagiye, Basi ahubwo rero bali wanao jaza yao nzuri nzuri, ahubwo bafise imera yabo ikomeye cyane, na hii ni ahadi kwa wazazi, kwa Mwenyezi Mungu kandi iryo sezerano Imana yahaye ababyeyi juu ya wazazi kina mama. ku babyeyi b'abama bavuze ababyeyi n'ababyeyi babyara, apana ababyeyi b'inkone zazitwabone wa munsi ziziriya. Mwalimu, ikibazo dufise n'abarimu bacu, ikibazo n'ururimi. Manake lugha ururimi ni batawe Kiswahili. Wanawake na kina mama biratandukanye, nicho kimwe. wanawake abagore wakina mama ababyeyi. Tatizo lugha. Ega mwarimu, Naam. wewe nundi kibazo uri yavukiye imugwi era wavukiye imugwi wa kuri imugwi Kweli. na Kiswahili gute? Ni kweli kabisa. Wewe ni Kiswahili tunaenda kwenye Qur'an leo tukiriki Ndio. kaida tunaenda kwenye Kiswahili Kane 500 ndio kitataka Itazuna gatandatu y'ikigira bismillahirrahmanirrahim. Ni mukora ibikorwa bishimisha Allah. wewe ati mukora ibikorwa bishimisha Allah, Musenge ati mukora ibikorwa bishimisha umuremyi hama musenge musenga ndio kandi mubangikanye Imana yanyu ni kintu na kimwe, ndio maze hama mukorere neza abavyeyi babiri, mukora neza ababyeyi babiri, papa na mama, nabo mfitanye isano, ati nabo mfitanye isano n'imfuvyi hamwe n'imfubyi n'abakene, n'umubanyi mufitanye isano, umufasha umwiteho, n'umubanyi asanzwe, n'inshuti ya hafi, n'ingenzi, na bamwe baganzwa n'amaboko yanyu. Bibiliya ivuga ati niwubahe so na nyoko ubone kugira iki gutsinda. Kandi ibyo bazaba Kweli. ubone kugira iki gutsinda, manake mwubahe ababyeyi, utabubashe natsinda bikuzogira iki Ujojamwe. kiratsinda. Nico ihadisi ya siku. Nico hadithi ya gereza tena Qur'ani 6
40 kugushikira na rimwe twafasi maelezo Korani gatandatu maelezo 40 ego kushika 41 nyarutsa inasema hivi haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo ati ibi biragaragaza neza ngo abakafiri abahakaniwa muri ico gihe walikuwa afadhali bari mitende katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu mu gusenga Imana ndiyo kuliko hao Waislamu wa zama hizi usumba abasaba mu iki gihe wanaoomba mizimu na makaburi na majini wabese basenga imizimu hamwe n'imba na majini ndiyo na majini na huwa ikishtadi bara kandi bahwera ikibazo ndipo wanaposhtadi kuwaomba hao wakamwacha Mwenyezi Mungu atiyo bashikiwe n'ibibazo abisilamu baca birukira mu majini makaburi mu gihe bashikiwe n'ibibazo bagaca bata Imana bandanya huko kupotea kukubwa kabisa atuko no gutakara gukome nk'umwisilamu yohana ibibazo agacaja gusaba amajini cange imva uyo yataka ati no gutakara gukome mbega umwisilamu rojino arameze gute 8 Korani nasema bismillahirrahmanirrahim hakika wanaoamini kweli kweli abisilamu nabo bukuri rero orojino ni wale ambao anapotaja Mwenyezi Mungu niba abandi waraumuranyaputwe nyoyo zao hujaa hofu imitima yabo yuzura ubwoba na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani iyo basomewe inyandiko z'Uhoraho zibongereza ukwemera na wakamtegemea Mola wao tu gaca bizigira Imana yabo yonyene basi hao abisilamu rero hawana kuamini mizimu ntabwo bemera imizimu wala pango wala makaburi wala shetani wala makaburi yange imva wala mengineyo yange n'ibindi ambao wanasimamisha sala abo rero basenga 5 ku munsi kweli basenga 5 ku munsi abo nibo abisilamu orojina uyu mubiri bacabwa ati Yesu ashimwe ati ndabivuga nyene nubwira ati muri izina ry'Imana abandi bose basenga ibitumbu bamwe bavuga bose baratakaye kweli mwarimu tubaze Yesu wataga uburenganzira kuvuga Yesu ashimwe 5 Yohana 5 Yesu agira ati singomba gushimwa n'abantu singomba gushimwa n'abantu tikita maboko imene mugumize hasi twazibonye imboko n'ingurube twazibonye ego hamwe n'inkende kweli nizo zishimande Yesu ariko abantu bashimande Imana takbir Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar haleluya amen sasa leo Yesu ashimwe amen ibi Yesu abivuga hari hinjyaje zo zamugeza nawe niba uri njyaje ntugashime Yesu kuko bimeze kwabona kinyaje zinje mu musigiti zigiye kwibonera inota amafaranga cyangwa Yesu ashimwe ariko ntacyo wenda gutahura wavuze ngo ntitwize banaje barehejya bose nuko twohindura iyi mada twasha mu Gifaransa mu Cyongereza mu Giswahili kugira ngo soca biruka bose bajya amashuri wewe mwana gabite wewe kuvuga ijambo ubuze usomera imigani 12:18 baza gukosorewe imigani naam 12 yego 18 haranditse anze ndaguhe nawe hari uvuga ibisunitswe n'inkwebu wowe kuvuga ibisunitswe n'inkwebu nta n'uguturutse aha hari amagambo menshi tumaze ko tubicyoze gatine nta n'umunsi wadutumira iyi gami yaremereye soma hariho uvuga ibisunitswe n'inkwebu uravuga imyaka wewe manuka bimeze nk'ugucumita kw'inkota mbese gucumita kw'inkota uko abivuga ariko ururimi rw'abanyabwenge ariko ururimi rw'abanyabwenge ruravura kandi tukwica turakuvura uve mu gusenga amacini usenge nde wako umusenga agomba yiruka mwarimu Yesu ashimwe amen kigeni imitima yoca yiruka nayo ko watanze urambaza ingozi muzakayanza ntabwuzi niko sawa ikiba kiravuga giti wisunze Abaroma 1:20 kugeza 28 abakristo ntibazoja hehe mw'ijuru yazanye inyandiko za yemwe oya n'inyandiko yayizanye oya 2:3 mu Gifaransa Korani 2:3
mu gifaransa unari mitutsi amituzi uhurire wewe uretse Idirisa we ntiwashobora ndakurahiye uza hano wo usobanura inyandiko gifaransa urakizi wakamu mu wa kabiri ukwanga jewe kabiri sosande dososande ahageze mwarimu handitse ati handitse gute sekiyokri abo bose bizeye seki seso judaïse baba n'abayuda Nazareth aho ni Nazareth c'est chrétien ari n'abakristo bakiza turamukanye quiconque crie en Allah wese yizera Imana et au jour dernier akiza n'umunsi wa nyuma w'imperuka et accomplit les bonnes œuvres agakuba byiza cela aura les récompenses abo bose bazoronka impembo yabo auprès de leur Seigneur ku Mana yabo Imana yabwo icubahiro amen azamida cenga aho turaba gifaransa arakizi mu wa kabiri wiga mu rugombo kubati yize ku bigwi bamusaba ishuri mwebwe yaciye avamo twiga icigwa mwarimu bavuze ngo abadive basenga imizimu siko yavuze ego ndanuko ari mwaminifu sase na miniti kuri mirongo ine na kabiri mukweye mwaminifu nani sase na nefu yarufukuye haranditse ati handitse gute atakayenisariya penye kaburi langu wumvirize Muhammad yavuze ngo uzosengera ndi mu mva yanje Muhammad yarapfe ntagirane ntiyazuka sibyo ababise musengera ari mu kuzimu ngo cagirane ninamusikia ngo Muhammad acamwumva nende babwize ukuri ubu usengeye Muhammad sibyo ntabwo musengera musigiti ubu Muhammad aramwumva niba usengeye Muhammad akakumva ko usengera imizimu gayenga Muhammad ni umuzimu abana bakiristo batandatu mirongo ine ubusobanuro batamandika batandatu mirongo ine naam haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizi kama pagani bicho gihe walikuwa afadhali bali kamite katika itikadi yao juu ya Mwenyezi Mungu mkomera kwabo kubashabwira Imana kuliko kusumba hao Waislamu wa zama hizi mu biki gihe wanaomba mizimu abo basenga imizimu y'amabesha makaburi bagasenga amakaburi ya Muhammad na majini ulikuwa kukopa Yohana 14:1 kugeza 3 Igitabo cy'Imana Bibiliya yego Yohana 14:1 kugeza 3 14:1 ansati nam nimwagarika imitima yanyu Yesu aravuga ngo bakristo nimwagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere birakwadana amazu menshi birakwadana amazu menshi iyo batariho ndababwiye ngiye kubategurira hanyu kandi ko ngiye kubategurira hanyu muzogaruka muzogirana kubajyana iwanje kumeza badushaka kujyana Imana hafi icyubahiro iyo nyandiko niyo cyane siyo utuhurire wumvise abize Bibiliya wabumvise abo barize ibyiza ngo wapa tukumutega hano kuyibuye ntidushobora uragenda wenyine n'amidu mwarimu niyo abisilamu bavuga ngo ibitabo birabananira ndabira beyigisha iki yavuze ngo Yesu tukamusenge besade kuyo paje kumereka bakisumuteza gusenga Yesu aho yakena ngomba nje wananiwe muri Qur'ani nanirwa muri hadisi njuja mu Yehova reka nandike mu Yehova ngasinyuko tuminyekurire arandika ati kubera yuko uwo jambo wumvise kubera ko Yesu ari we jambo afise ikibanza cyo hejuru cyane yitwa Imana Yesu yitwiki Imana irasengwa ntisengwa bwehereze abana batego ijambo Imana barisobanura umunyabubasha naam kumukana waliposema malaika bavuga ewe Mariam Mwenyezi Mungu anakupa habari njema kumzaa mtoto bila ya mume utabonana n'umugabo bali kwa kutamkwa neno jambo gusa litolalo kwake ivuye ku Mana nakukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa kigazona na n'umugabo jina lake naam ni Masihi zaje kwa Mesia
Isa Yesu mwana wa Maria mwenye heshima mwenye heshima katika dunia na no mwijuru nibaza w'icyubahiro mwijuru no mwisi aca yitwa nde mwega busi icyubahiro kirenze mutosana kumubahuka ari uwo Maritani senkanteye nonanisenke zani vyanditswe uri shobuja aramwenda w'icumusa utusura kumugaya aranditse ati hadithi ya Abu Huraira anasema umugani wa Abu Huraira uravuga uti Mtume Allah sallallahu alaihi wasallam anasema Muhammad yaravuze ngiki napa kwa ambaye nafsi yake mikononi mwake ati ndarahiye kuri umutima wa kuriya umutima wanje mwiganza vyiwe karibu atateremuka kati yenu mwana wa Maria vuba cyane agiye kumanuka hagati mwebwe umwana wa Maria atahukumu kwa ukweli na uadilifu azocubaza mu bugorotsi ikibazo ni iki niba Muhammad agiye gupfa yashize umutima we mwiganza kwa Yesu yamuhaye umutima we gute niba Yesu ari umuntu hari yindi ntumwa izisubira zo kwakira umutima w'indi ntumwa mwarimu ndio reka ngabahe ugusalima kw'abayisilamu kuno kubandikanye n'Imana Qur'ani y'ikinyarwanda sisabenisenke sabivyanditse usubira kuzindoro haca yacaza kwandika hasi ndunda abanyuku sisabenisenke nahageze mwarimu haranditse ati intumwa ya Allah yaravuze iti Muhammad yaravuze ati ayirupinze kubangikanya kwihisha mu muryango wa Kisilamu kwihisha muri Isilamu kurihishe usoma ikimenyetso cy'umukara usumba urumanya rw'umukara iyo kigendera ku rutare rw'umukara yagenda kwibegirabura mu mwijima w'ijoro ukabije ikibazo ruvuze ni iki niba mu gusenga Imana kwandika Imana nyinshi mubangikanya ara kwihisha n'urumanya rwirabura rugenda kwibegira abary'umukara ikibazo ni iki izo mana musenga ni zinga niba musenga Imana nyinshi muzoja sensa 64 Qur'an tukufu sensa 64 dakika muzocha moja Qur'an tukufu naam anasema aya hizi zinaonyesha kwamba ati soma maelezo business subtande nchibona nyarusa marini ndio nyarusa anasema ati aya hizi zinaonyesha kwamba kila mtu ataingia motoni ati inaonekana yuko abisa moto mu muriro ndio usema wataingia jehanamu pia kuvuga ngo bazokwinjira mu muriro ni Abisilamu anawaambia mtu ati ara Abisilamu ukia ndani ya jehanamu ati simba muri gihonomu ataporukia ndani yake Musa mna simba muri gihonomu ataiona ni mahali papendezako azobona ngo yongo muri gihonomu naneze cyo kwibera ataryoherwa manuka ni njia yenye tabu ariko gihonomu ni nzira y'ibyago mwabisa mwe nimuhunge muveyo namna gani iliyo njia ya Allah iyo nzira y'ibyago imeze gute manuka mwalimu lakini njia hii ariko iyi nzira ufanye nyepesi kwa wale wanajituma katika shimo la nzobirwa inzira yose kujya kwitaye muri gihonomu kuja muri gihonomu no kuja kwa Yesu mwisemo kuja kwa ne haleluya ufise gutuniyeonzi haleluya amen yumvise niba tayabyumvise aza kumwishyura mu minota indwi